Di çaremîn pêşengeha gastronomiyê Mezopotamyayê da bi conî û mîlkut danhatkutan û şehîre û ecîn hatin amadekirin. Rêveberên çalakiyê balêkişandir ku yekem car jiyana şaristanî li Mezopotamya dest pê kiriye û şikeftên Hîra Kulerganiya navçeya Diyarbekirê jî yek ji wan çavkaniya destpêka jiyana şaristaniyê ne. ایرو هم شیره دبرن شیره جبابو کالا دم 305 ساله هم دبرن به رونه مالی هم هبیر دکن و هم شیره خواهد دبرن هم سور دکن داویه دخل نوا بالغور آخوه پر بلزت دکن Welatiyên ku serdana pêşengehê jî dikin, bi baldarî çalakiyê şopandin û balêkişandir ku ew çand ber bi ji bîrkirinê ve diçe, loma jî çalakiyên wiha wate darin. Fuara arkadaşımla beraber geldim. لەگەڵ هاوڕێکانم بۆ پێشانگاکە هاتوین ئەو چالاکەیەکە لە پشتمەوەی بەڕاستی زۆر سەرنجڕاکێشە جاران باوباپیرانمان لە ماڵەوە ئەو جۆرە ژەمە خواردنانەیان ئامادە دەکرد کەلتوری خواردنی ئێمەش ئەو کات سروشتی بوو ئەو کاتکە ئەم خواردنانە ئامادە دەکران ژنان لە ماڵەوە کۆ دەبوونەوە و ژەمەکانیان ئامادە دەکرد و گفتوگۆشیان دەکرد ئەم جۆرە چالاکیانە بەڕاستی گرنگن بۆ نەوەی نوێ Piştî mîrkut û birandina şehîreyan ecîn jî hat amadekirin û ji bo beşdaran hat îkramkirin. Pêşangeha gastronomiyê ya Diyarbekirê dê di bîstê mijdarê da bi dawî were. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.